meghalayapost.news. Insya Allah tak ada kepinmi berai ke jubah kejongi. Kata kerja support bangi pak, tu Khun Hajar juga Hima yang keisi hang siapa. Khun Hajar Hima Langrin mentagasngi kilawan Tur Biang Office Turikam Kasils Autonomous District Council KHADC Dawa Weng no Syiem Nangtei Syiem Yong Syiem Hima Langrin lasaking badagis pangut Khun Hajar jong Hima Langrin kilaya dakakejan nadu jingking Sherpi Shadu Office Turikam KHADC Henry Kim Syiem Layola Bandrung Shapalau namar kibor pahra jong Council kilakangnya ke Kerdom harengkat bat kiplakan Khun Hajar Hima Langrin kila perta penramia ke District Council Beladawa Banweng Mardori Syiem Nangtei Syiem Yong Syiem Hima Langrin Khun Hajar Hima Langrin kila dawana ke District Council ban penlong da ke election Bapura ban jid yaw Syiem Bapura ban sensar ya ke Hima Insya Allah tak ada kepinmi berai ke jubah kejongi. Kata kerja support bangi pak, tu Khun Hajar juga Hima yang keisi hang siapa. meghalayapost.news.